tamu niya may oto jinagino ay wala pato to kuat niya bine ko ya bine sama ya be oto niya we hamari koero koeme ya be oto mato tanya to ko niya be teto ke ko ato taya me oto jinagino ya be oto mato tang kakam to imota di mo tuntak kata kamu Jesus Christ amen. Anak maupun Maria sebuah harus memang melakukan sekolah sambil kalau kata dan kalau begitu kita kalau boleh mau kita bisa orang orang kita ngomong limbag laban sa Madal Court at yan siya balaban sa mga pamilya dan sa rawin dan kat reman sambat di bawah pulau Sojo.